Iwi topic hi discipline in the digital age kajina. Itna okathui wi kagasung modern technology sing de klai akap aka lay de klai hui alung hili kathada discipline lay lakina itum ayat ung lakina kasung lakina ringra kala sabaira sichinra kajui tuipong nai the hili ina one-liner tech akaina hangsa jaka maximizing positive digital use for God's glory. Rawi ming tek matai kawai itum akap akahi singre kasi hi itum ningrin nai ina Bible passage ka palaga hopok ngai Romans chapter 12 verses 1 and 2 hili hita da hangai chiwi wangai na ibanaungra varena itum litarak kalu masan kami wiwang aina natumli hi poli. I request you, I urge you. Hi sang sakngai khi khla jaga kacha natum khalata vareli ring jikat sada jikatlu. Offer yourself as a living sacrifice. Natumai mirin hi ring thar jikat salu. Odram kangateli tarjikata alining yang unga saklo. Atumai od kasali karing karakli tarjikat sada rali ning yang unga saklo. Verse 2 hina ina emphasize sa kangai ogatui wi kangachali mangarum hai alu. Do not conform with the pattern of the world. Ogatui na chatna lagi atumai kangachajili mangapum tui hai alu. Ka natumui ningji onchang on ngasaklo, but be transformed with the renewal of your mind. Natumui ning tarjikat sa laga renew sa koi laga nawi mirinji transform sa ka bai salo. Itum na achi yaron ngalawi karing karak pasawi ringa pa kamatang kamarangwi pongli. Ozawung na tamji thay dalay arui itum phone gasing laptop gasing tablet gasing akabaka gasing wi pongli itum hangi dalay itum wi message ba chimasing paimre lagi sinaw mga ba paimre kiti wi message maning manay sare itum lagi sinaw la layre simpan sergi gijine youth camp li wala ga na tum lai snaw klai tong kai holo ga ji pa si maning mane phone ma sing pai mare ga ji maning mane iwi message phone sing lo sing khlai re phone ga sing hi encourage sai ka og thui khanga cha ka sing da da rali mag thaya mi ping na ka sing da da ma sing pai mare do not be conformed with the pattern of the world og thui na chat na da khlai tha da ma sa pai mare ai koi gi chat nabi se tongal le ke jinowo rally sit ka sanga vresia ka sada itum phone ga ta singra ke jui pong ni ne sina be in the world but not of the world itum ogthui li zangra ka ogthui wi manga samara ke jui message ne ismui ari honda leida clay Amish community da aklay nutum Amish Grace the movie akama yang ay rado yang lucu YouTube lisam panglapai free na Amish Grace AMISH Amish kajihi khu akawi group community akawi aming ne atum na ki peningle jaka vrivali kokrum hi arui honui chat nabi arui hon modern amenities kari gata TV gata guitar electric guitar phone gata hi masing lakla ka tong jino thai la ga vibra mang le khorum ra ga jui ning bhanin na wa la thuma shimli la amish community wa shimli TV la mahai pai kari la matong mra thum sai kari gata ina chat tak lein arui la leidak lei jong atum phone masing bane atum ki kala masam ne takam gahai itum na Bible way biblical history likha yang jitran Qumran community da aklai sai Bible katam nauping na thaire asila
ริราเลขครุมฮี set aside ใช่ละกะโอกทวีลีเลยดักเลยฮีมอไรปั๊มงะสาวก็ได้มอไรมังเขาก็ได้ทุ่มยาลงลิมาจังมไรทุ่ม set apart ซาละกะโอกทวีน่ะ isolate ใช่ละกะทุ่มมังอิสิมังอกทวีเรดะปั๊มทวีก็ให้มีลีละ market ลีละมาว่ามันไงทุ่มตุกันละมังว่ามันไงทุ่มนะริรานะก็จิงโรตามีอะค่ะลุยจีว่าสังละกะขี้ซาละกะซาคุยระทุ่มอักกับอากาศสิงเด็กเลยฮีมาสิงลักละorganic salakina tharza ina rale khorum reda sit ka sangmi khalei de hindu wi philosophy la chi papam mi kumo mi ping hi ma pha thore ok thui hi ma pha thore siliwa kha mai gi ji yor sa ngasot awa khali sam panga kha tablet sai se chammang sai ji hau breshima sa pai thore rali ma khorum pai thore jaina I wa ara himalaya wi ka phungli wa laga imang ina rale khorum laga wa ok thui thui haura da chiping jili hermit hoye kui sam lama chi chap manai athum dress lama thad ma sa manai ok thui wi ka ga sungring ka phalum khlau akhlama jang mare iwi mikhina yang ka ka suili ta jang hoi jaw ga da I yam haura da isolate from them from the world laga jili pam thui ga hai ji ka thawi community ngabai ka achu Romans 12 li hang de klai pa hi wa chimaning unai Bible na ithum li tam gaji thai wa be in the world but not of the world gaji manai chi theological foundation ji chi ko at ithum na practical session hi lik matu yi ji hi ok thili changre ithum TV le yangre mobile la singra kari la thora dress la sara lipstick la taira cosmetic tonga apply sa bai sare sijin ga bai tong sijin ka vreshi akasada sare okuthui chatna da klei maitai mayang masit ka sangami pingtha da masamare chigda da sara ka juiti pong ne discipline in the digital age ka ina angya ojarai minala mathalakina introduce sa hai discipline ka juwi topic hi latui da I yang ngai ka lai hiwi definition hi kityo ka yang rooms Itum na Merriam-Webster Dictionary or Oxford Dictionary liyang ka discipline hi apong ka chung khai na mai khai delay kaklat hi la khang tai delay itum na heng sa da phap ka ta hi khi khla cha ka discipline ja ka punishment kami ali khrak hang khamachin chima sa bai mra da nauli khrak ka khrar ka saw laga masung khui ka bai purpose akalaida ningrina kalaida punishment kami jili heng sa da itumna paningai discipline jai so disciplinary action khuire yona yaka ka chui aina ba thi gai chila masungai one of the definitions ka himang maning manai definition khangte akana a rule or system of rules governing conduct or activity nana noi conduct asakabat kathada sara acham aram ji kathada sara khle ge ji rule la khawi along di aponga ka set sai la ge ji should kring sports lila aya ji net ma sa chu pai manai net tat sai ge ji thi gai ni maning la ji ge thawi je na court lai de khlei line ji wi in sa phung re outside ge ji sok ai ge ji wi rule games ji wi rule lai de lai marak khali pangai na volleyball ji pangai na ma khuiror ka phai na khui bai la khui bai re chi rule ga thona iwam thai sam de aya ji yo phai na la ga thak te lai de ara khui bai re khui bai rule la khawi along le that is acceptable and this is not acceptable ga ji wi conduct aka sa ga bai wi wang lai de klei chili la discipline hoi nga tai hang gai discipline akha na khi khla ja ka a subject that is taught a field of study chili la na ki tam dalai oja ja ka I PhD sa dalai ki discipline do chi de field of study eva environmental science ne or eva Old Testament ne or eva pharmaceutical ne eva chi nei ge ji study sa da klei subject chi we feel chi la discipline ho de right chi la noun ne kata maman laga ma tha khamai an activity that one engages in regular basis
to train or gain improvement ขลัตมาท้าไม่ขวายไว้วางอปองจีกัดส่งไม่ขวายไว้วางนั่นนะ regular สลักไงนะสดนาดักเลยจิลิกไงนะ or a control gained by enforcing obedience or order hi masamara da naklata control salaga masamara da gasa hi ba hi bala sara da na paning khoi laga sada klai hi ping hili discipline ga hone mikuma khoi mirin li sara da gasa masamara da gasa magasa kachi hi lai phungi jine jong maning la etum na ning ka chang da sakpapai ga tong sa thu ye ga discipline ma khanga ba attack ma khalai mirin ji on thore chu wangai na ina atungwi definition ka thum pa hili emphasize masala azingwi khani hi ma sung sere substituting zau ga hi mai khai da azingwi khani itumnas hotna da khlai hi pa hui definition hi wi perspective ina ari wi session hi ma tu ngai ang lagai thumwi sports le chi pa mai jang ina iwi definition hanglo jaka discipline ga ji hi khi khle at the quality of a person me akawi quality of being able to behave and work in a controlled way or a matured way ka sunglakina kala control salaga akhlata jang mahenla chang cha lakina sada khlaye mirinji chili focusare achuhi sitaya ka kido nana sara da kasa ngathor thuilaga lanau ping ngathor thuilaga ter glasa khamang re da khamang chi discipline ne jang ina machi khad sa ya ka bp hai kau de ina oza long itum ktiau khrer gai bp ari hypertension ka phokai da I machi ma kha pai ne machi ma sai mara sugar ma mang mara da ma khamang chi discipline dala ngla nang tho tak thui laga I 15 minutes workout sara da ka saji na wi discipline dala da hili lai da da discipline hili kama chukti thran matai lak ka hai ka thum jang re ka thum hi khima mai gla ja number 1 intentionality chi ba khi gla ja ka na sara da ka sa intention na lai laga ka sok ina ung ka tatai na sa ka papai na ka sama khaning jang mai ti ti tha da athok pa tau ban ta ba jang lai ka sa mo phaning lak la sok la go as ngson nong sam mang jina yong sanai da yong thui ga hai pa ji ma khaning jang mo phaning lak la su sang la ga sok la ga ngriau sa jina formal shoe sang laga football sang khangreu ma khaning iba thanga jida ngajin pung mati na punga kha hi ngareu ra ka ji lai hau ga da ina shoe sang khui laga dress sa khui track suit sang khui ngareu khawai wi sari sa khui laga sok ngareu ka ji li ka hang no wa ina isi tangkhul tu hi oza mathala ko ina hi si jing ai sak pai lai ka sa Kamayaya unggetata makaning ka ningrin laida hitada sara da paning gajak laga intentionally kasa jeli discipline ka hone hiwa lai ka sa yui walaga sakapapa ei tada sakapapa sara da ltsai kachi makaning mirinji intentional salah kain sa ka khanili consistency hina ka sa ching ga jine teru mangrang thor song I thui khleu la ga chama mangrang la ka ma pharang la ka teru glass ko hok khani mangra jai ka chi sa ching gi acha sayang la ga akhamam lai ho la ga khnau thang mangloi ka thum thang mangwa la ga skip sa loi hau ka chi pa ji ma khaning ka sa ching ra ma ga sa ji ma sa lak mar thang khang reu la ga ung tha hau
यारो नाउ पिंजी लई लागते अबवा वाली ई बॉडी बिल्ड खसारा फिजिकल एक्टिविटीज खल लई और अवाली डंबेल लोमिलो दा वेट लिफ्ट सावर दा लोमी हफ्ता का सायं लगा था हो यो का था हो इताव ना वीवन मरा थोड़ी जाओ nga thorli thangkhaba pongmati li thui ho thangkhaba la pongthratai le lama ga thui ti makhani na tum karate kid cinema ji ma yangai dong chili Jackie Chan na master sa laga black now sinawa ka Jaden Smith hoye I movie yang lak I ordained minister nai Reverend Dr. Ramthan Songjan karate kid yang ji dai chú na tầm khuy cái trắc lại, anh training cái mili Jackie Chan na nào ba chỉ tầm ngay giáo cái đó nào ba chỉ na surung surva laga, ali tầm mi cái vai hot cái na first daily the first lesson karate master ba chỉ na kisam rao, hanger ra cái lại na wall chỉ ao jacket chỉ khuy chok laga nào ba chỉ yot pi chỉ hang on it. Chili hang sang sang, take it down, drop it down, pick it up, hang on it, drop it down, pick it up, hang on it, drop it down, pick it up, hang on it, drop it down. Isa bom dela, nào chỉ mulung wat nào đấy, sao? Position khuy lo cái gì mà mà hubok răng à? Master na kisang sak, hang on it, drop it down, pick it up. Hang on it, drop it down, pick it up. Hang on it. Hisak pamli, pung kai lang da kasaji ba chot daw la. Kasara consistency, discipline. Sports li la chi pum. Isi tangkul na ngrew ka thai trak lay. Itum lang ngrew lak sai. Football ngrew I volleyball cha khamang ngrew ne. Ma sok lak cái đó discipline mà lấy là consistency mà lấy là cái trang cái này cái thằng người yang có phải RKL khang người chính tuân long phang khang người cắt thor khang người Ajay long phang khang người chỉ là cái tầm nào long người tây Iram bác và sang mayang là lấy Sansa là lấy Yudhisa là lấy sports murder New Year có phải cái gì sao được lấy cái bài mà này cái trang cái này mà tích cho đó practice là cái người sports có phải là February ra hết đấy come March everything forgotten there is no consistency thankfully sports for only 3 months the rest of the year 9 months forget about it no consistency chỉ mà claim sao vậy discipline hili intentionality sara the paning sak la ka samang maning la apa ka saji sa ching ma ka saji ma samar lastly integrity the integral part of discipline hili integrity here kido ning sa khang zip ka ji nai na paning la ga ma tha lakina na khalata wi conviction laida sa ga sok mina ka hang wi wang sama khani awa wi wang na wi master wi wang team captain wi wang pastor na hangau da ke wi wang ka sama khani khanna khlatana integrity ma khlaiping wa pastor wi mangali wa ka hang na sun re namang pam thui he kha ki khlama thai tre ai khokai kang awa na mangali wa ki sare phone ke singla samara changra sare what do you do when you are alone? Namang kapamli na nakisakla ka jiji integrity ne. Ka kaniya definition. What do you do when you are free to do? Sapay ka hine. Chong. Lanawa ka nani laysida ngayasong yunupam laga na sangaya ka sapay ka hine. Ngalabuji na lamaya ka hine. You are free to do it. But what you will do even when you are free to do it. Na sabai kipana ka mahang kipana ka matay sala la na nagata saklay kasi ba integrity ne. Sina tru manglo ji
nô nô sa gi ji này à vừa na ga hang wei wang ngã sốt nào na ga hang wei wang sa gi ji mình này mà mang cái gì là nấu ining khan mang ra gì là nấu ining học sa hirari sai ra thau sai ra cái gì nấu ining này nobody will say cái thà là nên là cái thà là phình là cái xác này that's part of discipline the discipline cái gì topically cái thum hi mà cái răng mà sao phải athok bắt đầu bây giờ rồi ông cái ta sa cái papai khamaya ya lấy cái sa cái gì mà mình cái phình cái chắc là cái hi sara iba the phình cái sok intentional habit akhana ache cái sa akhma cái sa khnaw thang cái sa ngarai cha da thui ka pung phangali thui sa ka cha ga hing avai that is emergency or existency yeah ka that cannot become a habit that cannot become a pattern ka sa ji sa ching cái consistency now ali namang cái ja tamli nana ka khisa nawi conviction nawi response chili discipline ko ne all right si wangai na ara discipline is ha hili rules and regulation hi sara kachi aka positive aka pana hi masamara kachi aka negative khani lei aka na inga thor thak thuya ka tru mangra kachi hi positive tala ningla ka i sugar mamang mara sugar gajat kazaur diabetes kazaur china negative tala ka kham dala akhana sara gaji gasa akhana masamara gaji magasa inga thor gaji ta thui laga devotion khuira bible verse akhamang la thui para gaji ji sara da gasa ne I mai gaji masai mara ni sama si chin mara gaji ji magasa ne magasane itu mai theological term li vresi gasawi morai hi ayur khani laye dana thumna kemli thai la pai akhana sin of commission masalo gaji ji saj dong momangalo ji mang thui gai that is sin of commission you committed nana sa gai dila sila morai ayura khanai sin of omission hina rirana salo gaji baji masathu gaji chile morai de itum ga chung ga jawa morai jai ka jam khamang khali ga su ka kapik ka khayang jimang hang de lai de that is sin of commission ka morai khang de ak lai fu ye chili ki all sin of omission you omit it masathu jilan na pray without ceasing machat lak la matha hai lak la sa salo ge masala na ba morai de asang boli changlo church li corporate worship li changi gi nai no masala sin of omission de che the lai seng sat naw ping na na masalo ge ji masa lak la ta cham taramai na pam sala pai jang like as iwa bresine aba ni sala ma sing manai khali ge su khamang khang sauli la ma jang manai yaron ngala phok phali la ma jang manai tenan na phring sala pai ka sin of omission wa malai church wa maka thro kan ba sin of omission leide bible study ma jang devotion ma khui ma chat hai lak la ma thai lak la sa ma sali nana omit saga hai mirin li salo da rirana ka so awi tuili hanga haya chi masala pam de lai kha na morai sa da klai de aya isi pastor na chi teo share sai mi kai khai acham pha na de ne akai attack kick lama jang manai paisa ga cha khali ga su ma jang manai jam lama mang manai ta cham hai ka church ma ka jila ga thum na bni ai da simli la sa sa pai se rak dong li lei se ke ju argument lei jila but what about fellowship ecclesia ke jivan na pham ta li fellowship corporate worship that you grow together you are a part of the body of Christ na hi apang nei amik nei khana nei aphai nei
kajivan na phamata, if you are detached from the body of Christ, then you are committing sin of omission. Hena discipline lila jiun. Salo gajiji magasa. Masalo gajiji gasa kanini hi ngraichai. Morai tatui. Discipline lila ina masamara da masaki gijinai. Ina sara da saki gijinai. Kanini hi changji de. Discipline lila. All right, he introduction. Kiko discipline gaji yogat mai ka khai mane. Ara digital age jirao say. Iwi kika hili. Sesanili ina going digital kima mai sing dalai itum. Ina digital overload or digital issues malaili itum maili gaji yogat pasokra. Ina developing digital discipline. Itum discipline kita develop sara. Lastly, alternative activities ketioka. Hipa himasala himasa paira keju alternative teo make practically itum na kui ka paije mi ngai sai. Okay? Na tum na not sapa ek salo aka kani point ala hili live video recording la or live la chatalai now the la yang paira or maning ka you slide se na tum li mi ngai. So line by line copy masala la kikamathayum kim tamne si ojali pastor li in a slide si share zaure. Okay, so going digital yang say okay kipa mo my phone sing dalay akasi pangkhanga yang ra kipa may na phone sing seriously. Oh you question we guy ne kipa mo phone masing madalay I mirin li phone masing mana I mga bawa mana gaji masang le kasang khala ayawi issue came director we report at least 216 delegates rahire jila register sa gahai and we are expecting more. Okay, phone kima may sing do Samsung phone kasing bing pangkhang ra Samsung. Okay, Samsung kasang dale. MI kasing bing phone hang ra MI. Okay, MI jong sang dale na tuna kissing dale Oppo masing le Oppo. Oppo sing dale. iPhone masing le Apple we iPhone. All right, kasang dale. iPhone aka 60,000, 80,000, 40,000. Samsung la saklak 20,000, 15,000. Minimum mina kuyaw say 10,000. Phone we aman 10,000 average na 8,000 we jang salapay 7,000, 40,000 we lisang og da 10,000 in kuyos 10,000 phone sing lay lo kuilaga multiplied by 216 people. Usdala. Kai ka masing mana yaw so oza chung naure. I calculate masara 250 yaws. 250 into 10,000. Kya kado? 25 lakhs. 25 lakhs. 10,000 into 250, 25 lakhs. Phone ji kurasel collection offering box you know infali you in sort now like tayo aure second hand we. Laga 25 lakhs na kisasi isi. Aksaso. Karilo kuisila, simsaga sila. 25 lakhs is a huge amount. Meaning la. Kiwiwang 25 lakhs we phone itum hilipom daklay na singja taklay do. What's the use? Is it productive? Is it God glorifying? Or is it harming you? Nalisachid later. Atang sarawung na kahangay pornography, time waste, unhealthy life because of your phone. Katadalay delay. Devices aka kaniyang say phone mang maning mana. Device kajiva physical
akap pajili kahangko machines and instruments itu na pangi na saja kepai akap jeli the hila device akane hili presenter hoye Logitech na kasem nai hili laptop laidalai hili smartphone laidalai tablet laidalai hiping hi device printer CPU computer desktop or scanner or whatever device akap chia khalai itu na phap tagi ka khani pa hili apps pa jina khido akap mang hi apps ma sang lama sing bai ma de ningla to apps ha ka khani hang yang ra itu na ki apps WhatsApp ha okay well si kateo ka ina hi categorize sa loi ngai ka yoi ka thuma pa hili platform soi the platform ina app sing tai lui de lei Instagram ka tha hi iwa Facebook ka tha WhatsApp ka tha hi platform nei ji social media platform nei itum li ngorum khang sak ita da stage ga platform ga hai mi ai ga chiri ra chang khang sak tela ji platform nei ji ping ji apps fa khido well games ka tha hi apps nei dong itum na sing de clay namang la sing pai khang de sing pai itum mui Paytm GPay hi ka tha hi apps nei payment transaction apps khang tai tra khlai de computer le hang lo ja ka office MS Office, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Kika, Corel Draw, Photoshop, hipping he apps application, because you know, hipping he down, or software, yeah. He a your track like the other platform gangs, platform kim missing the Isina. Kasom sub centrally. Yaron laughing here. Apps, hanglo, Facebook keep on minusing the Facebook were all fashion. Tagana tum kisung do Insta masing Instagram. Ana tum lima kharlak marako ina hang de atje phone sing khlai re ki jiba sina iwa. Jina kissing de lei. WhatsApp ba chung jana sing re WhatsApp jang. Mia kalingan WhatsApp group kya kali chang de lei na. Well, itum hi sing share de lei. Yo yang ngai re. Atang ina phone tong ana singai pang tong na khangka mag sing khangka lo ji akhla ma jang thu khiwi wang tarkar sa homo can we do without them atrori hon thot hili amish pasi wi hada Qumran community wi theology philosophy hermit pingnara Himalaya ka phungni wapam thui gai da ithum pam pairala Ari hon totally phone masingla like tampairala kajijitran I don't think so iwi background hina tum kai hina mathai sala pa iwa engineering background ina khrade secular background BE tam ga khuine bachelor of engineering BA ma tam mane theology lal now lakina ra tam ga khuine ira technology hi iwa pro ne technology singpung re kasung lakina singre kijipasine Ena jika ada rally tek matai kawai singra kali ke juga question mani. Idam kata ada singra, hima jang la sapai rala, iyo sapai thro. Ina phone masang la kata ada WhatsApp kali ke jadi hima pring barang. Kiwang saja ke phone hi knowledge trak matai sang sak telai, information trak kesampang telai. Hilipam laga iramli Tainem limi mawan satu ya oi gaji aring lang da sambang jide khareli ba ki sambang ra Delhi li tu na laik tam gazang ishabali ishabuli pau mi gi ji hi chithi na ga pi jide gazang khani ga tha chang ishabana paisa na chi ho ga ka hi money order sada post office li wala ga postman khrang rai ga sam ki hang ra ari honwa aba paisa teu ka wadai re chomi lo ngalang da GPay sa mi ho chiang ra GPay ma ka sing ping ba mok thui ga pai ra gai nei communication wi wang productivity wi wang ina pung ka thum chang da lai ka pi kam
kapi pamgi jiji punga khali kapi kubau with the help of technology very productive isadale ina titi iwi hamlai khongli office silipam laga ngalang da ina Germany wi issue funding agency partnerly phone sa pai delay I hear masa pai video call sa sai tha ka switch to video call da ngalang da Zoom meeting sa delay da hilia Singapore li America li ngalang da itumna kachang khani ka thum chang da communicate sa pam gi ji hi punga khali solve sa productive ka sa efficiency tong hi chang da rein da phone hi rana matha lakine somi ga haya akap nei I'm so thankful for this technology rana mi kumoli ningkap sang mi da kathem thang kamai sang mi da hita da sa khang sak hiwi ma pa nei na hiwi manga ina iwi rali ma talakina efficient salakina odam nga thupai de lei oza gungna phone mang sing laga punga khatang khai session class ka khuimi gai ka paila and every information is there awi notes bachili sang de leila praise God for that the hiki sanai ka hipahi itumna rirali masot mi khabai maningla khalatawi indal sa khabai si chintuya ka chipaji ungkhangui dela si wangina khiwi wangina ari hon thotli phone masing pai mre isi sim khulli ochitai da yangina hangdek la hi khiwang ra ga haidon itum hi fallen human beings ngasaumo sinful human beings ngasaumo jina hi discipline ga sadar ka sajila chui ki ka khana yu khjana kha hang i thangkha nga thorthak imphal meeting nga tar da chan nei pung chikom khaili meeting of fok chi ina chilta wa jaure u khloi nak da hi pung khani makhai wa chang pung ho chi thang ji teu ko hui gai no i hi pung thuk makhai lang gai ka to chi si brasa koi laga gi za laga i back khang khui laga kari thau khui laga ta ne ha laga cement factory ji ta sung ji ba yo phone mo chang thu lo de khama je li khama mo chang tha thu ji kari khamai laga i backpack chili phang je mo chang thu imang laga sikli ta tung au ga de la yang en pha laga minute phanga so ga jili ta da sapam thu phone lam masa pai phone ma chang thula as phone ma chang la tha tawra asama ili isi pawna phone sa ga thara khangteng sot na phone sa ga thara atam ga tha da thayuran phone ma chang la imphal ta pai lama phone ma ga chang hi ka thina bai phone ma chang la imphal khram wa gi ji hi i hi ngachi gai la hira masa pai thu da ai siwa masa ita ka paning laga U-turn khui laga sangji kho already hui ga hai jili speed ina thau sang laga isi kyang jili park sai laga straight bedroom li yong ka laga ka pha je iwi khum going lem li phone jili chi dala chi sim kholi lai si paw li lamang han pha la lak khui laga phone lai gai nei de yong thui gai thui laga kari thau khui laga ta chi thang hon ba speed ina khata aj nei chi asa mara litan kanta laga hi sa je imang kari thoman la phaning ga yo phone ma ga chang hi i nga chi ai da ya sak ta khui ai re jang ka bible wa ma chang li iwi back ni bible ma chang man ai achiba lecture sa gi jila mani meeting ta chang le ka ho gi jin da bible ma chang la ki sarak le ka phone ba ma ga chang sa pai la phone become indispensable for me. I become a slave of phone. Kayak ji iklat paning laga ya hita phungai jong iwi mirin hi paning kui de. Ina iklat la. I office lipam laga iwi computer ji yang laga email sa ye
you stop ping share guy till overtime ga sang ba ye pung sini chi sat wa sung da I mang wat sa ka pam jili share re I mang pamai re ki ba kamera lo imra internet issue wifi sangau mo obviously speed mathana ach jili ina aka ji click wa sayang ina aka track the pop up sarasa one after another pung sini ta hai la sim kurna phajara nai dang rai de la iwa masok laga wa maman chi sat makhai ta ka hai ba kachili wa ta marau ki website li wa ta marau chi ordained minister sa jingkum hang phanga ka hai ya ungram than I wi ka sui ne tha khana limram raum la ila struggle sa de lai Reverend Dr. Ungram Than struggle sa de lai because of this ina nga thor thak thuya ka you phone hi kali laim rao ina khang khui ka pa ya pam le hai ji te khong khui lem chang look at the first thing that I do early in the morning when I wake up is reach out for the phone like pung kya ka tai re khle yang kai ni la o pung kya ka tai pung mang yang khui jin ta asama ba hi sai like os ang ya in a post sa kai ji kipan reply sa le khle jo like chang de enlightened like he sing like I toilet li chang hao toilet chang like chang pam ji yang like scroll sa like reply sa kai ji aka khani reply sa ina sa like chi san hai re ja ka insta li ba kai sa like update le de ya chon wi ji you chon shili cha to lo mo sa like a phai le chi hu dai re a khong la khanang phok ai re thala la ma chi hota ji ne chi a yar khawala wa ma man da khlai ne jang nganam sok da khlai ne thala la kim leim ne sim khrui mi ping na toilet da khamang au ka nok ra sa ki sak lai sang I sok lo ji ne ka sana kha mani aroi khon khnoi thot chong ka cha chi tha da lai da khlai de you become slave of phone it become indispensable phone ma chang ka phai ka tek tha ga hai phone ma chang ka ka thi ne yo phone ma chang ka I mok thirar mare ka chinga bai ji na isi sim kro marak li phone fasting sai phone hi hai laga khani thang bai phone ma sing la ta da hai ga yung sot nong ping kai ka complain ga sang bai ki kam lai yu mang narin ra sang ka bai phone ma sing ka la ka tha ga ikle I fasting sa da lai phone ni ka da sara digital overload na overload sa hai re ga ji ta da sai na wili issues le re ga ji ta da thai ra mi kai ka ba ma thai ji de la ga sing bam ji la jang oh US li United States li America li Statista na company kana survey ga sa research we finding at isuda the average time spent on digital media in the US is 439 minutes per day 7 hours 19 minutes out of 24 hours in a day average naga da yang de asama ina sa ji thai re how do you monitor your screen time etumai Samsung ga singping iPhone ga singping khang dai li la sa pai de lai re I masayang rang ka thangkhalina screen time pungya ga singai rak legi ji phone na alert mi pai de I wachi alert on sai la ga sing cha tak lai ne average na 2 hours hilima lang pai mare the ceiling hai de lai ne 2 hours lima lang pai 24 hours li ka US li 7 hours wa bai ning jong ga phone je well what will apply khang dai will apply kai ta da lai de lai glued to your screens more than 2 hours per day can lead to what cuz li kisa ba elevated levels of stress lai la khurjan chala la sari sara ma ji la
Kasuna ka sot na sambang de ki sala la ki gala matai mana leo lang jidla ungai jidla ana hang de klai khar chan ji attention ma mirror manai laga the kubaura jang jingai la jang no winning ba hilim lai la stress level chikara heightened anxiety no wili tada ning ta khok aina tada ma pampai mre anxious sana re kimaram glam taim ne now ngarahi tada lai thi gai ne awa wali kharjan sala la lai gisnaw sampang la anxious anxiety marnaji a sense of being overwhelmed with too much of info tada ningli changda khlai ji kimamai gala athang video yang ga hai pau sampang ga hai jang update sa da klai ka tong ji na overload side you will be overwhelmed tada maram mai la chot chila jang chilai growing disconnect to real life and interpersonal relationship you will rather stay in the room alone rather than yaw thui laga or wa wali simkru yor ga pam paliwa namang ka pamji ring phamai thui ga idla che hina aba ei isiwa ma yaw thui lak ma nei avung ran na tang isiwa mangri glak ma nei simli pam son son nei acham pha nei danger ko che namang pamji ki sa pam da le lam tem sign of digital overload hi thak lak in ta gai atam hi ma lai du ga kha asam mai na share sa mi re hi hi na tum ung lag lo ung pa loi lo i li ma lai le je normalizing multitasking to feel productive ila sama man laga isa laga phone ji yang ma man laga chatam hang je laga isa laga mara khaliwa atam ma lai du da phone ji loudspeaker sangai laga lairik pa je laga ang sot nauling so laga school we college we paper we discuss sa jilla well mara khali question ka ngahan ga kui sa ba lai pai but multitasking ka sadla laga chi productive ka sana efficient ka sana ida ka kui china normal sa thui ga hai tang isi taxi driver ukhli watra ka lai driver kai ka he oh athumna phone sa da lai ka pai ning de kari thom man laga so laga phone sa da lai hi jong imphal ta ka wai taxi hire sa laga ta half of the journey phone sa ji ko akhara anala saba yo da thuma hyak kha ngalang char da productive sa da ok thui da klai lo mo ti oi director i ba hi khe ka hai i ba ot manga wa thu ji dong ngache ka bai ma lai thu ji meeting na ili call la masa ina call sa bai maram la makhlai tha gain I thumi ot manga wa thu ji productive feel ga sa a decreased ability to stay focused or accomplish thing malang cha na ngai thara laga at the end of the day kisa khwere ja ka akhlam lai sam accomplish massacre utilizing multiple screens simultaneously ja hangai re lack of quality rest ma pi wa je and disrupted sleep patterns ayama pi pai thus hi gatha hi rare digital overload ina elevated feelings of fatigue chot maram manga bala chot iwi isabu khar we now mayara iwi arjirali nephew akalai only 22 years kasar now tha da pam da klai de oja ka tha ka san nga sai au e akhong nga sai kui ka chai ababu na ru otsa mystery wi chiwi ngalang ka anau mayara na treatment bara oji thara to ka thala ko mathai sang chat la maning ka fatigue jang laga othan ili recharge ka sami lo da posok reducing human interaction in-person engagement mili khran sangai mre ab
face to face, direct contact, in person interaction malay ngai mare increased irritability or lack of emotional stability. Emotionally stable magasa. Chikta ziraure. And if I have FOMO, fear of missing out. So now ping na thai se rai laga ima thai sa ji je. Us ka khayek kyong ra. So first in a thai first in a po sara ga jiwi. Kakahau jiwi langa so akara chang ra FOMO. Ita hi digital overload nai. Noticeable issues na wili now pa hi issues lay hai rei gaji hi ka thada thai pai ra hi pastor ping na la awa achon ngrana la hi thai pai lak na isi charbu hi ikto hi aktui bu hi issue lay hai rei gaji notice ka thada sarak le jeka if your screen time is more than 5 hours a day issue lay gai ne na ka chaw re and that is noticeable issue means clinical problem lay gai ne che. So now we screen time monitor ran 5 hours lang na sing de laya ka tangka li na masang la na counseling darkar saura psychological problem lay aura na we like katam gasu mirin li sai su aura che. If you walk away to pick up the phone itam pam sure la simkor na ngra ki sa meeting ga sa li as mi ping di chan nga check de lay sai ha sa de lay disturb sa pai si nei da na kasun ka yar li sok kai ji ak nei song that is etiquette nei manner nei ka pam share laga ha khazan sa laga la sa khazan sa pam sa ji phone na gra ji laga pick up sa ji yo mai la ma. If you walk away from your family, from your people, there is a problem. Maram laizine. Jina iba ababu aga sada iji prepare sai. Thana aga sada. Why is she walking away? What is there that she cannot talk in front of me? Pray gahar itum couples scam li lahi hangsinge. Nagaharana na praybuna na ui mangali phone masaka pai maram laida ra khunuk li letrin ngalem li ngaya song kisalaga sima yarli sigjang sigli ka katai sata chaka there is a problem masangla pray gaharji ngamura pangre kajijra jino na ngrala chi pupam na sabui mangali na sabawi na samaiwi mangali mangcheck kapai maram khilai do chi lai hai kha saklai lo khna problem lai gi jinawa na hang de kai if you immediately delete the message or call history call saila ai laga laga ngalang da call history ji delete sa WhatsApp ka tang dara sang ja to pa khui le lak delete sa ka there is a problem thai dai evo key study sa dai so phone mannerism social media etiquette phone users behavior like tam ji dai hi like ka bihok gai dai tai pa la na problem la here na khlata ka thaira namasa hita da miwi mangali ayali sok ile ka ngathum da phone sa ga sat message delete ka sa ki ga sa if you use fake name or fake ID rather than your real name chili masking hoy mask sangji mas nakhlatan na wije na machi thai ngai ji so WhatsApp profile yang share aju hili laga no ya min ki hok le yang re you in nephew aka
Korean aming na sang laga chat charge la che at malungkat ada maring la asya charbu na ilihang ne Uncle Tan hi sama yu ile yeah laga kachung kachan yo na live rana mi ga haya na wi identity Awa wana pok sang mi gaya na wi ming lang so lak na ring palang na si chino. Na chiling a tum gawai kilay da maram lay dila. Sang sot naw li ki ka li group li hang sang jitran na nakahang nay matay kang sak maram lay dila. WhatsApp ki wi wang sing, Instagram ki wi wang sing. Isu group even tada kharnau ping wi group chung khalila aming ma gajang na tai da ID phasang phala ga sa dak lai hi ping hi khuishok seraura da sa dak lai group we na ithuma vreshi de ithuma integrity lai lakina tharjari e na transparency lakina singi gi jide there's a reason why you want to hide if you fight for your password or privacy, chẳng? Avuna, yung la nào ping le, ya nào ping la, ya nào hide đấy, nào privacy thầm na, khi cái sai ấy, cái chỉ nào phone chỉ khuyên lo, chỉ thàn, ngay lo aksi, mà mi răng là cả, mà mi răng là cả, avuli mà mi karang là cả na khi cái sai cả, there's a problem. Very simple. Simple thay ai gì đấy, đó ở chỗ hi password chẳng được lấy đấy hi nói password key đó cái gì khuyên lo in sa cái chỉ hay cả, yo iwa ai iwa password chỉ privily nang thum cái vai cái lấy đó, iwa chỉ 1 2 3 4 inside, the kahangli ning mong cái vai cái lấy đó, cái hi pa hi nawai mang rồi hòn khơi thật yêu phone đấy nên là sao phải khi lấy đó yêu mirin đấy ra sắp xin à thì này chắc là nào vai là cũng ra sao à vu vu na hang cái gì nè it's my body what do you have to say cái gì thà đó ra cái đấy noticeable issues if you rather be with your device alone than to be with your family sim calling so pam gi ji ma hut liba na oi sim ki ka li pam tu yai ka ha laga na thor pha jaw sei cho a chon ni ka holo sia ak tui vu na ka laga chon pha jaw sei a vu na ho de lei ji cha ma thai rang e pha ja sa lo chi ni ngao laga phone yang pam de le a kaliwa thumai thang ka mai ka dang le ja homework ma kup rang e homework mà cũng nói gì thì là, ta vừa nói gì thì cái thằng đã khởi bài rồi, homework sao đấy lại, ý sim khul đi va, phật giả tâm lý, na kích sa sa ra nó, chỉ lima không mua sa bài, chỉ lima phát giang rum thôi, mong thôi giờ cả, nằm áp giảm rồi chỉ thằng hòn khum rồi, you will skip the meal, chỉ thôi mui discipline này, family discipline, right, cứ bữa ra đấy ina discipline hili detox cái gì idea na mi ngay này detox ya ka sama khau ga hai contaminate sa ga hai ma ka thar sang ga hai glass tru jili jang mang khwai jili cha jili ma kha chang ga hai ji detox sa ga bai purify sa ga bai we ina jang reframing disciplines over detox so self discipline ga ji hi detox ka sa itum na self control ina itum na control za laga gasawi perspective ina hangai ji ne developing digital disciplines all right sapaya ka turn off your phone notification ia ka sang kamai iwi phone hi silent ina haye laga ina expect ka sala yai ka I conscious sala kaina phone jira la pai ka jena haye ka sang kamai I notice ki ka masam ne I wi ra ta da klaya
WhatsApp group we don't know whatever message ra da klai hi ina on za la ting tang ji so na ya ka ili trak ka disturb sai ina laik pa da klai khrujan sa da klai wat wa da klai ili kari thau da klai indang da ili disturb so phone notification turn off sare ka khanili stop multitasking and multi screening hilayang ka ji ka sabai nang da avoid sare. Carve out specific times for emails and social media. My social media yang makyang masapay mo hi important sa ka iwi daily routine ja ka ina isiba pungtrali office ka devotion sa trama kai devotion ko bayre juitili iwi first thing ina sagi ji iwi computer sora lagi email responsare email rachang ka ji responsa laga pungaka email wi bang is spensare isi pungaka li chamang kup khale olaga pungaka makhaili i screen time kasuna kalai pungaka sa gahi i WhatsApp Facebook khangtai ina post sagi ji ina reply sagi ji je chili carve out cha je ina sotnau kai kha ili khisa laga ngalang da reply ma sa manai ka ji hi ma simi lo ka iwi discipline alongli ipung akali social media singre ngasun chong ita da khram chat thuya ka sang khamai ina free time session ma ku ya tamli ka sunaka 10-15 minutes ung sang awai but I'm not available all the time no he wi wang kring maning mane i ba raw wi wang kring ne raw wang kring li he pa hi darkar sai da thada ka sing manai thangka so iwi WhatsApp profile li khi jang mrao na kai khana busy kai khana only text kai khana traveling tra ka jang la iwi profile li one liner WhatsApp for God's glory ki so ga jida ili remind sa la ina single khai hi rawi tek mtai vai wang avoid screens 1 hour before bed mapirang lakha wi manga chang na pung thrali pira jaka pung chiko ina phone masing pai pung chiko li pira jaka pung ji sat ina na drop saul ni ka jili itu mai psychologically asam pi gai ji thang subconscious ina no screen ji thai laga ki ga sa na li disturb ka sa trak lai ji wi wangina sleeping habit hi ka thawi disorder hi khara nai jang establish device free zones or device free times sina pung hya kai nang da ba isi ke pa ka phone masing pai mra ka chi hi develop sagi jne ina hiwi room pa hileba phone masing jang pai mane ka chi hi ngawagi jne yona athangwi thada isi bedroom li isi simkur chan ini hi yang ina develop sa bai hot na dale ina basket aga semai re thingai na jang laga chili phone deposit the high da klai na kapisangai la isi nglanau khani iwi nis khani yurpam mai isi naung lawu chang isi phanga pam da klai piura je ka bedroom li ki pa ka phone masing jang bai mare bedroom ka khawai stair kia sele phone deposit char bedroom is phone free zone he develops other kind hena atang ina hangaula phone free time chili phone fasting hoi fasting hi tum na gapning liba chat majala sia sa ka pam jili fasting hodala itum phone fasting sa pai hi spiritual discipline na kanai sina achu Saturday na Sunday ba isi phone masing mare phone switch off sai lega hayore I phone fasting sa re ne masayang lagay ra discipline na hi kachanga khali akasimang sayang ra nana date chika khuilo date one lisane ga first Sunday lisane ga Sunday changji ba chikat ol cho khani thang majilala Sunday li every Sunday I phone fasting sa re higdai sa pai hi discipline develop ka sanai monitor screen time usage nana
screen time kya ka sai re pung kya sa yang ai re ki ji monitor sa lo the monitor ka da sara Samsung li Samsung how to check screen time on Samsung Singping go to setting phone with Samsung setting li walo scroll down a bit and find digital well-being and parental control the setting dia ka sang sare si pa ji click sa lo ji khui la tap on it and then next you can see the total time you have spent on your phone that day every day pung sinili piura ga jeina na setting hi yang jira lagana na pung ya ka sang ni kla yang you will be surprised yo ka la ji monitor sara ka sabay na tang de pung khani limalang saklo kana na singai phungai ka pung kathum acceptable pung phanga ka ga jin na issue la yaure right phone etiquette aka kani hangai avoid talking on phone while with other people ini kharjan sa laga oza ini chamang laga kharjan sa ka sadala sa laga phone ra ja jo khuliko ali mulai khok gai jong katat pat ai laga phone sa tui gai jong laga khi phone sa ji mystery wi phone sa ji jong ini shot now ji chi ta da lai la chi what is important for you ini face to face kharjan sa da khlai ji malai khok ai phone ring ma sa pai ji ina isi naw miara Joseph for the akhang Europam sai ye ki salaga phajad lai laka isi kitchen li thangka ma thorli phajad lai laka sia sau sei da ki sad lai phone ring sa gai no yui phone ina naw hina ning ka sa da lak yong wa laga awa na oi phone da khirami jila ina hai salo tum sia sau re phajao re sakla kai nga shot now khrijan sa pam da lai khana wa phone pa jina excuse yourself if you need to pick up kali khadana na yang laga asipa hi isi emergency nai ari mang han ka gam sa pai mre ke chi la ya ka akhsi chu da hang malo ningla kai ni khrijan sa laga ning la sa da lai ilina teng seng na phone ji hi sa de I awkward sana de mi ag ba ji ma thai khami na da ba thui gai I ticket ma khlai a chai arai ma ga thai put on silent or vibration mode during class or meeting right class li meeting li church li pamaka church li ka la ka ring da khong sok ra sa ji awkward sana de a chai ma ga thai mi la mo ga ji avoid using phone as a shield or excuse rajli songfuli kara dakle like a pastor ra sa je or khanawa ra sa je na ji phone sa rek thui gai jang na mang han khangai mia khara sa je ta la ga phone sa la gai ta dang rai thui gai jang to ko thau lu ji khlu jo asam ma ka chang khat yang ji number lama jang sa tha da singapore da la hello chickning laga shil sada excuse sada na the cover up sa bai sigijin higata hi achai maga thai manner makhalai etiquette makhanga ba makka ka sunga mi nai phone ma sing thai rangai na chaure che phone achai arai thai la ke na ayat ung la ke na ka sung la ke na sing bai sa se social media etiquette deu gang gai phone ka samaning la social media le platform le don't say it online if you would not say it in person nana directly face to face sam ka phangtharan ma hangi gi chitui ji social media le ma sanglo mi kai ka ba hili ma hang leng thu do hili ung ka pi jitla ta chi pa ji ba jingoi ere use hashtag responsibly nana posa ga salaga hashtag chung na the side everyone rajang gai jang indiscriminately ka sa
Don't try to friend people whom you do not know. Chi intrusive sala ka hai. Achai ma ga thaya. Mai te ki kaping na lakhana da da. Mang han khangai li ngai na intrude sala ga ki ka sa ga chat tha da. Wa tu gai na chi. Mind the frequency of your post. Thang khali post kya sa ra na na group whatever group li ki sa le ka chi hi yang gi chi ne. Da do na sa son. Na sa son. Ka chi pa chi ma sa pa yum. Don't post or photos writings of someone without credits. Mi wi amu mang han la sangai ka thai ma sa pai. Oza wi am phone number mi lo sei ali mang han la group li sang mi gai. Darka sa pungai ka personal message sare PM sare not in the group. The chi achai ga thai apong ina sa ga. Avoid oversharing. Don't forget to fact check. Akrai re video aksai re rai sai re chilimi sawai re istar. Ka chui glum thai la look forward sa ji. La ga yang ga ji wa chingum phangawai ma mangli sok ka hing sa sa ji. Hang share song sa wa la gra chang sa sa ji. Mi wa hiwak wa ngun yaw hai re rai atam li hi sok lak te. Fact check maning la ra chili ka sok nei imphal le ka sok nei ji. Ra Vietnam wi Philippines wi video ang sa sa ji. Chi ka tha ji yang re. Pause or comment considering the conversation flow. Mia kana conversation ka pause sa ya ka si pa ling rai gi ji ne. Chi reply chi wi ki flow ji like sa. Akana ma sa lak la thang ka pung hyak rai re. Lo ka mia kana tak te chi ho sang ka ngalang dang tai hong ga ya ka chi ho sang san chi. Achai ma ga thai saran baran ma ga thai ming sang ai. Don't engage in online arguments. Kasabihin ng argum sa lakalo. Don't post private information, phone, address, and whatever. Nawili masanglo. Chikita chiya kayor na una kasane. Atang zamung na kahata. Please call. Silaga. Available. Alternative activities. Taka phone. Katiyaw ka avoid sa kawai screen time switch da kawai itum activities kim mai sa si. Ukruli ba turf track la yer ko. Chikita jili kawai. Read physical books, lyric palo, paper ina, Bible palo, write, journal, writing and journaling. Shinoping ba hisa chala aru ikon ka sama thai lakthur. Kreli ba chat na na de itum journal notebook ka hi gift ming rokte. Walking, biking or hiking in nature. Makapungli yaw gutui ki sahi. Palak jine sports. Itum sports adla ya chui le. Social offline and face to face. Singju sa sai lo, face to face yaw thui lo. Sim kong nai chi chang ji lik lai. Rumma ka bak pom dak lai na si na sa chon ji lega tek sa ji. Okay. Plan your work, work your plan. Hina last name. Substitute him talake. Nawi otchi nang ran ka jaklo, hisara da salo, laga sa ka hai ngaran ka hai chi otay na sa soklo. Work your plan. To fail to plan is to plan to fail. Kangran masala, atok pa, ungajajang like sa ka papay, ningkajachang ka sa chiba. Fail sa ka vai mirin song jali chatak to fail to plan is to plan to fail. Okay? James chapter 1 we verse 5 li hangai ta na thumli na sangai lak laga masakher thangkamai wat talaya ka pro holy po kuilo. Khabat ka shiwam malayla ana mire. Right? Ran so mira no. So tam ka teo ka langai re we hi ka ta the hili presentation hi kupai sauce.